Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Starije kolege za njega imaju samo riječi hvale, režiseri ga vrlo rado pozivaju i svi su saglasni u jednom. Pred njim je velika i uspješna karijera jer mu umijeća, talenta i ljubavi prema glumi ne nedostaje. Njegovo ime je Stevan Vuković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama, bolje vas našao. Dobro jutro i od mene. Hvala. Evo Stefane, možemo krenuti u samom vašem početku kao od djetinjstva. Kako je sve krenulo? Gdje se probudila vaša ljubav prema glumi? Pa ja mislim da nekako ta ljubav prema glumi kao i prema svakom poslu nastaje negdje u nekom nesvjesnom stupnju razvoja, negdje tamo davno, negdje možda u nekom prošlom životu. Ne mislim da je to svjesna odluka, iako je kasnije mi pripisujemo kao donio sam odluku, sad ću upisati akademiju pa ću se baviti tim poslom. Ja mislim da je to nešto što je prosto jače od čovjeka i da je to nešto što nastaje kao njegov nesvjesni izbor. To je bila škola glume, dramski studio Prazan prostor u Nikšiću, jer sam u Zahumlju pohađao časove glume i nekako je sve to krenulo spontano, nekako uzbudljivo, nudila se neka sloboda koja je meni u tom trenutku kao djetetu jako prijala i kasnije se to razvilo u želju da jednog dana upišem akademiju, pa nakon akademije kad jednog dana dobijem ja neku priliku da zaigram negdje, izgovorim neke riječi na sceni, to će biti kao vrhunac koji meni treba. Tako da posle se sve to samo spontano razvijalo, nekako je ta škola glume najviše uticala na moj razvoj. Ona ne kao škola glume koja se kao glavno sredstvo koristi glumačkim elementima, već prosto razvijanje mladih ljudi i samim činom podrške, učenja discipline i na taj način sam nekako došao do te raskrsnice koja se naziva prijemni ispit, akademija, šta sad uraditi nakon srednje škole. U tom smislu je nekako sav taj propagandni materijal koju u srednju školu upisati, pa kasnije nakon toga koji fakultet upisati, napraviti pravi izbor u životu i sve to što vrši jedan veliki pritisak na mlade ljude, nekako meni bila laka odluka u smislu što sam ja znao šta želim, znao sam šta mi treba i šta mi onako po senzibilitetu najviše odgovara, što se kasnije nakon upisa akademije ispostavilo kao, čini mi se, dobar izbor za mene. Još uvijek jeste, hoće li tako ostati i koliko će to trajati ne znam, ali za sad sam zadovoljan. A kakav je osjećaj bio prvi put kada ste došli na prijemno? Kakav je osjećaj samo? Kada ste znali da je to već jedna stepenica ka dalje vašem profesionalnom radu? Pa prijemni ispit sam po sebi nosi tu vrstu traume i pritiska, kao i svaka raskrsnica. Jel sad preko puta sjedi komisija koja će odlučiti da li ja imam dara da se bavim tim poslom, ne samo poslom, već da li imam dara da studiram, izučavam zanat koji se zove gluma. U tom smislu, nešto što je meni bilo jako važno, što sam uložio 10 godina, što je moja ljubav iz djetinjstva, sad staje na nekakvu raskrsnicu da li ću proći ili neću proći, koliko će me to obilježiti, koliko će me unazaditi, šta ako ne prođem, gdje ću onda, koji su drugi moji afiniteti i tako dalje. U tom smislu nosi veliki pritisak i veliku traumu sa sobom. Ja sam pokušao u Beogradu na Beogradskom FDU, nisam upisao, pa sam tek naredne godine upisao na Cetinju i to je naravno bila velika stvar za mene, ali kasnije i sad sa ove distance kada pogledam jedna najlakša stepenica kasnije u radu. Nakon toga ide studiranje koje je jako zahtjevno, jako teško, koje traži onako nekakav potpuni fokus samo na studije, pa nakon toga kako su dolazile uloge u pozorištu jedna za drugom i nešto malo na filmu, tek sam onda shvatio da je zapravo prijemni ispit jedna najlakša stepenica koju može čovjek da doživi za sad. Opet govorim sa ove tačke. Stevane, ja se izvinjam, moram vas prekinuti za trenutak jer naša ekipa se nalazi na terenu. Aco Nikčević, pa da vidimo kako nam priču donosi. Dobro jutro, Aleksandre. Aco, da li se čujemo? Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani gledalci, dobro jutro Vanja, dobro jutro Andrija. Evo, kao što vidite, i priroda ima smisao za humor. Jeste da smo već ušli negdje u 3. april, ali ovo zaista nismo očekivali. Dakle, snijeg je, protekle noći. Čini mi se da je krenuo negdje oko 10 sati, je onako počeo da rominja, počeo da pada, a negdje već oko 3-4 sata je potpuno uhvatio zalet i eto,
sada već svjedočimo malo zakašnjeloj snježnoj idili. Eto, mi smo došli do Trebisa čisto da vam pokažemo kako to izgleda, zaista ovaj bijeli prekrivač daje neku posebnu draž. Trebisi, tu je naravno Trebisa, vidimo kako izgleda ovoga jutra. Dakle da, sve maltene prekriveno snježnim pokrivačem. Hotel Trebisa naravno ovoga jutra čini se malo prazno, izgleda da sugrađani još uvijek nijesu stigli da iskuse ovu idilu koju ja i moj kolega trenutno osjećamo. Čisto smo eto htjeli malo da vam prikažemo kako to sve izgleda ovoga jutra, pa ćemo malo i da prošetamo do Vidikovca. Snijeg nije nešto pretjerano veliki, sada je već i okopnio, mada zaista tokom je bilo već straha da će pokrili kao zim, ali na sreću to se nije desilo. Evo dok šetamo da vam kažem eto, recimo par stvari o hotelu Trebisa. Sagrađen je 1971. godine, djeluje poznatog jednog od najistaknutijih arhitekti Slobodana Vukajlovića. I prvobitno ime ovoga hotela bilo je hotel Jastreb, zato što kada se pogleda iz ptičije perspektive izgleda kao ptica raširenih krila, zbog toga imamo i bistu Jastreba tu negdje ispred motela. A ono što je isto posebno zanimljivo je da su italijanski određeni biznismeni bili toliko zadivljeni za to vrijeme ovim motelom da su čak poželjeli repliku koju je također radio Slobodan Vukajlović. Da se nalazi i u Peni se nalazi taj hotel koji čini svojevrsnu repliku ovog hotela koji se zove Grotte Regina. To su eto neki interesantni podaci vezani za ovaj lokalitet, a da vidimo kako izgleda naš grad ovog jutra. Da, to je to. Snijeg nas jeste sve iznenadio i lijepo ga je vidjeti, ali nekako mislim da je malo pretjerao ove godine, malo nam je zakasnio tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pa sad izgleda odlučio malo da nam se revanšira. Eto, ali svakako naš grad je opet lijep i pored svega ovoga. Toliko za ovo uključenje, poštovani gledalci, pošto je prilično hladno. Ja i moj kolega mislim da je subjektivni osjećaj negdje malo ispod nule, tako da ćemo ja i kolega kameraman da se polako selimo u neke toplije krajeve, pa ćemo da vam se javimo sa neke druge lokacije. Hvala Aco na ovom uključenju. Eto, vidimo zimska idila u aprilu mjesecu u našem gradu, a mi nastavljamo da vas podsjetimo gost ovoga jutra, Stevan Vuković, glumac. Izvinjavamo se što smo vas prekinuli, ali vjerujem da je vama bilo prijatno da pogledamo malo. Jeste. Gledati, ali ne biti napoj. Iz toplog studija. Govorili smo o glumi, o vašem pozivu. Rekao ste, koliko sam ja razumila, gluma vas odabrala, to je bio neki podsvjesni, odnosno nesvjesni izbor. Pa gluma je profesija koja zapravo traži mnogo odricanja i vrlo je rizična, je li tako? Kako vi to gledate? Pa ja mislim da svaki posao traži određenu dozu odricanja. Negdje je to ekstremnije, negdje je manje ekstremno, ali glume nema bez odricanja u pravom smislu mentalne kondicije, fizičke kondicije, prosto spremnosti da se puštamo u sve vrste raznih procesa koje nas na kraju krajeva mogu odvesti u nekom potpuno nepoželjnom smjeru u zavisnosti od literature, komada koji se obrađuje, prosto od nekakve timske energije koja vlada u ekipi da bi na kraju to doživjelo neku vrstu premijere i neku vrstu prikazivanja pred publikom. Tako da u tom smislu mislim da su studije još rigoroznije, zato što se na studijama nekako do krajnje granice mora ići u smislu da bi vidjeli šta zapravo ta profesija nosi, iako ona možda negdje na kraju i nije takva, ali prosto je to jedna vrsta 4-godišnjih studija, jedne spremnosti na sve izazove koje sutra jedan glumac može da doživi. Tako da nekako ja ne osjećam da se zbog bilo čega
kajem ili zbog te vrste davanja, ja mislim kao nijedan glumac da tu vrstu davanja ne može niti da naplati, već živi od toga hrani, ta vrsta međuigre je nešto što na kraju krajeva oplemenjuje čovjeka i zbog toga je ovaj posao toliko uzbudljiv i toliko interesantan i zbog toga on ima neku svoju cijenu. Tako da mislim da odricanje je nešto što je najkvalitetnije u ovom poslu i nešto na čemu se zasniva sami pozorišni čin i sama gluma kao takva. A da li imate osjećaj da živite u nekakvim paralelnim univerzumima, dok igrate, dok ste na pozornici, dok glumite zapravo? Kakav je zapravo osjećaj biti neko drugi? Pa mislim, to mi negdje kolokvijalno zovemo biti neko drugi. Ući nekako u glavu, ući nekako u misli, u rečenice nekog čovjeka koje nisu izašle iz mene i iz moje glave. Kako je to izvodljivo? Pa, mislim, početna tačka jeste dramski predložak, odnosno komad. Analizirajući komad, analizirajući likove i rečenice iz najvećih dijela svjetske dramaturgije i literature, nekako probamo kroz epohu, kroz razmišljanje, kroz literaturu, kroz savjetovanje, da uđemo šta je to što je natjeralo i motivisalo nekog lika, čovjeka, stvarnog čovjeka da izgovori takve riječi, da ga nekako život dovede u situaciju koja je onako krajnja, uvijek u pozorištu krajnja i dovodi ga do same ivice, kako sad zapravo u to ući. Nekako se uvijek pravimo paralele sa sadašnjim čovjekom, ne bježimo od sadašnjeg čovjeka, zato kažemo pozorište je sad i ovdje, ova predstava se odvija baš sad i ovdje i ova tema je o ljudima koji danas žive, o ljudima koji danas vole, danas pate, žive u ovakvom društvenom okruženju, sistemu i o tome zapravo govorimo u pozorištu. Na to uperimo prst, postavljamo pitanja na tu temu, o tome pričamo priču i nekako idemo putem da onaj koji gleda se zapita šta zapravo oni meni poručuju, o čemu zapravo ja treba da razmišljam u ovom trenutku, gdje hoće da me isprovociraju, ne samo kao pozorišni čin u onom osnovnom banalnom smislu, da, to su glumci koji igraju na sceni, ne, nego šta je to što probija onaj četvrti zid, što negdje nas dovodi do granice, aha, nešto ovdje ima što ni meni samom ne odgovara, nešto su pronašli, pročačkali što je meni možda danas trebalo ili što mi uopšte nije trebalo danas da vidim, ali nekako to nosim kući sa sobom, nekako uveče promišljam o tome, nekako te, čini mi se, slike iz predstava, slike iz kadrova iz filmova ostaju kao nešto što je jako upečatljivo, kao ona muzika iz djetinjstva koju čuješ negdje pa te posle uvijek vrati na one scene iz djetinjstva. Tako i neki pozorišni čin, scena, neka glumačka bravura ostane u glavi, ostane u sjećanju, zato je, kad govorimo i o surovosti, zato je taj posao toliko surov, jer on traje samo dok traje i glumac, on traje dok se zavjesa ne zatvori, on traje dok glumac živi i nakon toga ona ne ostaje zapravo nigdje zabilježena u pravom smislu odnosa i energije između publike i između glumca na sceni. Ona nigdje ne može da stane, već traje toliko koliko traje jedna pozorišta predstava i ostaje negdje kao neka možda memorija ili uspomena da sam nešto nekad vidio što je mene malo pomjerilo. Evo, mislim, to je zapravo interesantno. Ljudi svakodnevno u životu stavljaju maske, ali kako je vama interesantno od svakodnevnih problema? Da li vam se dešavalo nekad da vam odgovara da pobjegnete u život ili u samu svijest te uloge koju glumite? Pa gluma zapravo i negdje jeste bijeg. Ne znam, kao neki drugi poslovi koji te navode da se prosto u tome osjećaš dobro. Gluma jeste moj bijeg, gluma jeste isto tako moje utočište, gluma jeste za mene jedan prostor mog ličnog sazrijevanja, moje lične mašte, one mašte koje ima dijete, tako nevine, tako lakomisleno posmatra stvari, tako ne vjeruje da postoje prgavi svjetovi, ne vjeruje da postoji mržnja, nego tako posmatra sve to sa nekakvom ogromnom radoznalošću u težnji, samo da shvati, kao malo dijete što mora da uzme ovu čašu pa da je slomi da bi vidjela od kog je to materijala, jer to ga nešto zanima, nešto ga raduje, neki oblik, je li polupuna ili poluprazna. Tako da na isto se svodi i naš posao. Samo tumačenje stvari opipljivih, ljudskih i
što kažu, iz tijesnih ljudskih utrobica. Jel? Šta to ima u nama što nas gura ka dobru, ka zlu, ka svim mogućim stanjima u koja čovjek može da zapadne. I iz tog razloga, iz težnje da shvatimo, nekako iz težnje da proniknemo u čovjeka, da shvatimo partnera, oči koje su preko puta, biće, žensko, muško, razlike, hormone, energije. Iz toga nekako se zanimaš pa probaš tamo da shvatiš i naravno da te ta vrsta promišljanja isključi iz svega što je vani, jel? Kao ova vrsta studija ovdje, pa smo tamo iza nekih vrata kao neki drugi. I mislim, nužno jesmo, da ne mistifikujemo to, nužno jesmo, trudimo se da to što više smanjimo i da pod svim ovim reflektorima, kamerama, publici koja sjedi preko puta budemo oni isti, samo malo izmijenjeni u smislu što nudimo nešto što možda Stevan lično nikada ne bi izražavao, ali tamo u dramskoj situaciji, dramskim okolnostima, jednom komadu koji tretiramo zarad višeg cilja promjene svijesti, u tom smislu malo modifikuješ sebe i negdje probaš u sebi da nađeš i manipulatora, i lažova, i bezobraznika, i najvećeg strastvenog ljubavnika i sve drugo. Mislim, mistifikacija je da to u nama ne postoji i da su likovi nešto što je potpuno izvan nas. Ne, svaka prva polazišna tačka svakog glumca jeste to gdje je to u meni, gdje je taj manipulator u meni i gdje se on ispoljava, pa igrajući Kneza Miškina ili Hamleta ili bilo kog lika iz svjetske dramaturgije, ima ono nešto što imam i ja, samo da vidimo gdje je to u meni zakopano. Zato je to ta vrsta kopanja po sebi nešto što je najuzbudljivije, barem meni u ovom poslu. Vi ste nama na neki način približili prirodu našeg posla, tako Andrija? Pa negdje jest. A ono što je jako specifično, koliko sam razumjela, da u suštini gluma podrazumijeva i toleranciju, razvijanje tolerancije i bolje razumijevanje drugih ljudi. A sad, kad kažete to kopanje po sebi ili u sebi, traženje toliko različitih identiteta, ako bismo mogli tako reći, ne u pravom smislu, šta to znači? Da li je to prosto haos za čovjeka da traži za svaku ulogu, da tražite u sebi tog čovjeka, tu osobu? Pa jeste haos, jeste. Ja maštam o glumcu koji je igrao Kneza Miškina, nakon toga završio u ludnici. Mislim, on je otišao, on je pomjerio granice i svoje, i glumačke, i razumijevanja, i svijeta. On je otišao u neki svijet koji je njega iz ovog povukao u neki tamo koji je možda magičniji i stvarniji od ovog koji mi živimo. Na neki način vi ste zaštićeni jer kroz te uloge vi poznajete sebe, ali također gledaoci ne znaju da ste to vi. Ako sam dobro proformulisao. Pa ne znaju. Ne znajete na neki način ste zaštićeni, a na taj način upoznajete sebe. Pa jeste, pa to je ta vrsta stvaranja iluzije, da ti koji dođeš da gledaš, vjeruješ da to nisam ja čovjek koji sjedi sa tobom u studiju, sa vama u studiju i razgovara, nego tamo neki koji ima druge probleme, koji nisu nužno moji problemi privatni, koji ima nekakve strasti, koje nisu moje strasti, ali ih moram naći u sebi, kako god. Oni u meni postoje, samo što su tamo modifikovani u životu nekih drugih ljudi. I to je to što je na kraju krajeva jako uzbudljivo. To je ono što stvara potpuni haos. To je ono zbog čega je bilo koji pozorišni čin i proces za samog glumca jako važan, nekako da se dobro stvari u glavi poslože, jer lako i negdje može da se skrene u više da ti se dopadne nešto što ti se čini da nikad meni ne može da se dopadne, uđeš malo i kažeš kako, što ja ne bi to ovako malo. Tako da to je taj haos, to je to gdje je glumcu potrebno vrijeme, prostor, tišina, nekako da posloži svoje emocije, odnose koje gaji prema ljudima, empatiju koju mora da izgradi prema ljudima, ne samo prema partneru na sceni, nego empatiju u višem smislu ljudske potrebe, da shvati da postoje drugi ljudi koji razmišljaju potpuno drugačije, koji imaju potpuno drugačije stavove, koji imaju druga osjećanja koja ja nemam, koji razumiju stvari na način na koji ja nikad ne bi razumio, koji mrze i to je okej. Jer u glumi ti moraš to da braniš, jer si to ti. Moraš ne da ga kudiš, nego da razumiješ lika, da kažeš da on mrzi, ali ja te potpuno razumijem zato što je nekad i okej mrziti ovu čašu ovog čovjeka iz nekih određenih motiva i ciljeva.
sve moraš da razumiješ, a to mene na neki način oplemenjuje, to meni nekako prija, nekako rastem u svemu tome i čitajući literaturu jako kvalitetnu i kroz pozorišne procese, kroz reditelje, kroz glumce koji imaju drugo iskustvo, koji imaju nekako drugu školu, drugi put postizanja stvari, na taj način nekako trudim se da širim svoje vidike, da mi ništa ne bude jednolično, i da nekako u ljudima, u odnosima mojim privatnim, uvijek nađem to nešto što tražim na sceni, a to je ta vrsta razumijevanja. I to pozorište na kraju krajeva gaji. Ok, ja vas razumijem i publiko, mi vas razumijemo, vi treba da razumijete nas, mi tretiramo problem koji svi treba da razumijemo, mi ne dajemo sa scene odgovore, mi samo postavljamo pitanja, tumačimo određene teme, da bi nekako došli samo do vrste promišljanja. Nećemo dati rešenje, da, pametno je to i to i ljudi treba raditi tako i tako. Ne služimo tome. Samo da isprovociramo razmišljanje na određenu temu koja je trenutno aktualna. Evo, Stevane, da se vratimo na pitanja. Mislim, mogu reći u moje ime i u Vanjinu da zaista uživamo i mogu reći da mi je krivo što nijesmo čitavu jednu emisiju izdvojili samo za vas. Pa hvala i meni je prijatno. Vi ste doskoro postali član i našeg Nikšićkog pozorišta, je li tako? Šta vam znači ta titula? Ništa. Ništa. Mislim, kažem ništa zbog toga što je... Svom ste gradu. Da, kao član ansambla to je predivna prilika za nove izazove, predivna prilika za učestaliji niz pozorišnih procesa, za doprinos svom gradu, ako mogu i koliko mogu da doprinesem i glumačkoj igri i kvalitetu. U tom smislu kažem ništa kao postati član nečega. Ne mislim da u tom smislu treba gledati. U smislu titule kao? Pa ni titul, mislim, to je posao koji radiš, samo je predivno što sam zahvalan ljudima koji su mi dali priliku da tako mlad opet uđem u ansambl Nikšićkog pozorišta koji ima ogromnu svoju tradiciju, pozorišnu kuću koja je renomirana u pozorišnom svijetu i Crne Gore, a negdje i regiona i ranije i biće. Tako da u tom smislu prija znači prilika, ponuda, šansa, to je šansa za razvijanje, to je podrška jednom mladom čovjeku, mladom glumcu, da nekako ide dalje, da proba, da još se više usuđuje, da stvara sigurnost, samopouzdanje i da na kraju krajeva negdje sam sebe formira i jako sam zahvalan na toj prilici. Radujem se lijepim pozorišnim procesima, radujem se Nikšićkoj publici, sa druge strane meni to emotivno, intimno jako prija, ja sam na toj sceni počeo, ja sam tu radio prvu svoju predstavu kao dječak, sa iste te scene ja sam gledao i sad nekako je jedan protok vremena od 15 godina, ja opet stojim na istoj sceni i gledam, isti sam utisak imao i kad sam dobio nagradu na festivalu glumca u Nikšiću, ponosa, zadovoljstva, ja sam dijete ovog grada, ja sam ovdje škole, osnovnu i srednju završio, sad sam došao u situaciju da igram za našu publiku, da nekako probam svojim darom, ako ga imam i koliko ga imam, doprinesem razvoju kulture, razvoju pozorišta u Nikšiću. Eto, lijepo. Da se onda više ne zadržavamo. Ne, ja sam vas zadržao. Ne, vi nas nijeste, mi smo... Samo bismo željeli da saznamo u narednom periodu da li vas očekuju kakvi projekti, vi ste najavili i predstave vaše, samo eto to. Prije 5 dana krenuli smo sa predstavom Boing Boing u režiji Rastislava Ćopića u Nikšićkom pozorištu. Premijera se očekuje negdje sredinom maja, tako da je to jedan jako za vodvilj kao žanr, vodvilj kao stil igre, tako da komedija, jedna jako dobra i kvalitetna komedija i vodvilj. Radujem se što će nikšićka publika imati priliku da to vidi i nadam se uživa u tome. To je plan, trenutno smo usredsređeni samo na to da nekako dočekamo premijeru i da publika uživa i rado se vraća toj predstavi. Stevane, još jedno pitanje ja moram. Znam da smo probali. Sigurno zanima naše sugrađane, potrebna je velika hrabrost da se izađe iz zone komfora. Evo, možete li kratko reći šta je
dati preporuku ljudima koji se boje scenskih nastupa ili jednostavno na taj način su ranjivi jer daju sebe? Možete li kratko dati neku preporuku? I rekli ste, izvinjavam se na početku, da mladi slušaju stalno savjete šta bi to bilo dobro za njih. Pa recimo, šta bi bilo dobro upisati, šta je najbolje za život, šta je najbolje u financijskom smislu, a kako u svemu tome zapravo pratiti sebe i svoje želje? Pa tako, pratiti sebe i svoje želje. Ne postoji nikakav drugi odgovor. Ja mislim da je sve drugo zabluda. Kad govorimo o zoni komfora, nije pitanje izaći iz sopstvene zone komfora, zato što tek onda onaj preko puta ima problem sa tvojom zonom komfora. Znači, kad ja pobjedim svoje neprijatnosti, svoje strahove, svoje zablude, pritisak svih ljudi sa strane, od porodice, preko društva, sredine, kad ja iz toga izađem i svoje jake želje, ne govorimo o tome da ti imaš neku površnu želju, lakomislenu, eto, bilo bi lijepo biti glumac, ekonomista ili advokat. Ne, nego stvarno da to proizilazi iz tebe, da nekako se što više probaš, pa da shvatiš da ovo je nešto bez čega ja ne mogu. I u tom smislu pobijediti sebe, prevazići sebe, svoje strahove, ja vjerujem da to svako može, da je upravo pitanje što radim i sad kao predavač, mentor u dramskom studiju Prazan prostor u radu sa mladima, samo to, gurati nekog da bude što veći, što jači, da prevaziđe sve, jer ne postoji ništa osim njih. Ja nemam nikog osim mene, niko važniji od mene i od mog mentalnog i fizičkog i psihičkog zdravlja ne postoji. I kad se nekako sve to sa drugih okrene samo na sebe, nekako legne uveče u krevet i gleda u bijeli plafon i prelistaju se te svoje želje i potrebe, ciljevi, motivi, osjećanja svoja prvenstveno. Ja mislim da tad kad se donese odluka samo treba gurati dalje i ne postoje barijere, komfort zone, osobe, institucije, ne postoji ništa što može da te zaustavi. Ja u to vjerujem, možda je to mladalačka zabluda, ali tako će ostati. Dobro vam ide. I da ne dozvolimo da se nešto proglasi za mladalačkom zabludom. Tako je, ne znaš još šta. Lako, vidit ćeš ti šta život nosi. Ma neka nosi šta nosi. Stevane, mi smo zaista uživali. Također. I ubijeđen da su i gledalci uživali. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Mi ćemo se družiti u narednom periodu i pratit ćemo vaš rad. Hvala vama i ja se radujem novim susretima.